Abahlali basePhumla Mqashe Mjondolo ngaseLenasia South bavala imigwaqo ngomsombuluko bebhikisha ngodaba lwamanzi kanti izakhamizi ziyawachitha amathangi amanzi ahlinzekwa eJohannesburg Water zithi amathangi awalethi isixazululo njengoba idonsa kanzima ukuthola amanzi ahlanzekile. Iyaqhubeka ingxaki yamanzi kwindawo yogubityholo yasePhumla Mqashe neyaqala kunyaka ogqithileyo ngethuba iqumrhu lamanzi iJoburg Water laye laqhawula uqamangelo lwamanzi olungekho mthethweni kulaa ngingqi ze emva koko labonelela ngamatanki wamanzi. Nangoku ke abahlali bawakhaba ngawo omane la matanki besithi akukho sisombululo aza naso ngapha koko aza nentsokolo. Amajojo thenga azange size siwavuma kwavuma wasekuqaleni avunywe yi-leadership. Namanje asiwavumi ukuthi ebe khona lapha ekuhleleni because besinamanzi besiwatholile khona. Asikwazi ukuthi sihlale 8 years ekubeni bebengafakile amajojo tank bebuye manje bona bezofaka amajojo tank ekubeni bebesiyekile le 8 years. Kunogogo labahleli kuma wheelchair kunobaba abahleli kuma wheelchair abangakhoni ukuthi beyofika lapha emajojo tank noma kungathiwa bayakhona ukufika kuma jojo tank because iline iba yinde kuyaliwa lapha kuma jojo tank ngeke beze bekhona abantu abadala ukubezelela leso simo kodwa ngelanga lokuvota zonke lezi inhlangano zenza ngawo konke kusemandleni nabo ukuthi ugogo la ekhona noma ngabe usehlathini noma ngabe ukuphi noma ngabe kuthiwa imoto ayingeni bayangena bemkuke bemthathe beze bezomvotisa. Kungani nangabe sesifuna ama service ethu amalungelo ethu ukuthi ugovernment engasiphenduli. Sicela ukuthi sivulelwe ivalve nakuqedwa kuvulwa ivalve bese esithendela ama communal tap because ama communal tap mancane kakhulu lawa lapha ekuhlaleni le ndawo inkulu kakhulu ngeke sikhona ukuphila ngamajojo tank because amajojo tank lawa abawafakile ayi53 abakhona nokwa maintain iyaphela i3 days iyaphela i4 days engatheliwe abahlali besokolela amanzi. Besicela ukuthi bengasi-edili lamajojo tank. Lamalungu asekuhlaleni abambe uqhankqalazo kule veki ngenjongo yokugqithisa umyalezo ngqongqo kwabo basemagunyeni. Kwaye xa kungoku amemelela nakwamanye amaqela ezopolitiko ukuquka namatsha-ntliziyo alwela amalungelo nophuhliso loluntu ukuba angenelele. Besicela ukuthi nezinye inhlangano because anginanhlangano engenelelayo but nakungabe kuzovota ilayini isuke igcwele la. Isuke igcwele ikhona iDA ikhona iEFF zonke njengoba nizazi inhlangano. Besicela ukuthi amakhansela akhona ngaphansi kweGauteng because kukhomba ukuthi imayor iyasifeyila because imayor sibhalile memorandum ayizange iziphendule iphendule lethi ngoba sesibhalele ubaba Ramaphosa. Besicela ukuthi kungenele lezinye inhlanga mhlawumbe iziyokhulunywa eParliament because lama office lawo mathathu abantu okuyibona abahleli kuwo lawo ma-office abantu benhlangano ethizeni okuyi-inhlangano eyi-1 besicela ukuthi kungenelele lezi ezinye inhlangano zokhona ukuthi mhlambe zikhona ukukhuluma nabo eParliament. Kodwa noxa kunjalo kusukela ngoko iqumrhu iJoburg Water lisamile kulokuba alirhoxe kwinyathelo lalo lokuqhawula uqamangelo lwamanzi olungekho mthethweni kulaa ngingqi. Kwiindaba zeSoweto TV ndinguNomzabalazo Mduka ePhumla Mqashe.